Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah ayat mana kebegantan usabandingan nagyan ka iya mawdu bab ma jaa fi man lam yaqna' bil halif billah. Mana usayan sagian ko tua tawa dan yan kasuatan agian ko tua kiasa paun si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana na lagi du ibarat sa manusia na misa pa unso pagarinian, misa pa si ku Allah subhanahu wa ta'ala sa dangayan, na dan daun masuat. Giyan ibandingan tanong mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Agi sa Islam, na kailangan ko Muslim, si ku kapag agaman yan sa agama Islam, mangurip Allah, amaw baliya urip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan ko to akasuat yan, si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kasuat yapan si ko kan ganyan ko ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala. Maana makaganag mangurip na Allah. Miyakatitian ko Ibn Umar radiyallahu anhuma amatah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan. La tahlifu bi abaikum. Di ganwa tigyan di sipa sa iku mga amayo. Maana baka no sipa sa si ko mga amayo. Baka no girawa ibet kiyama. Ibito ko mga apo-apo anami, Ini sa paroto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man halafa billah falyasduq. Nagusan na tigyan sa sipa sa iku Allah na pati isa tigyan. Sipa sa matitu mangurip Allah, benar mangurip Allah. Wa man hulifa lahu billah falyarda. Nasad man na tigyan sa tawa adna sipaon, sipaan sa kanyan. Mana sad na tigyan sa tawa sipa unso pagarin yan. Sipa sa iku Allah subhanahu wa ta'ala so pagarin yan. Sa dangayan na falyarda na masuat at tigyan. Wa man lam yarda falaysa min Allah. Kaya tigyan na san sa tawa sipa unso pagarin yan. Si iku Allah subhanahu wa ta'ala na dan yan da masuat na falaysa min Allah. Na dia tigyan pada si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Maana dito ikibubaya Allah subhanahu wa ta'ala nagudini anu ni kasuat mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ibaratanan na ibarat so pagaring ka na adna ini sinditi kaon. Udi na anna piyaki sipa kaon. Nagyan ko to kasipayan. Kasipayan sirka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Naman lagi do kasipayan na pati is anta akadi na kailangan na masuat ka. Sabab sagyang kutuwa kian nga sagyang kutuwa ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala misa paon mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kagyas wallahu subhanahu wa ta'ala na mas bala adigyang kutu asyai apakipisi pa akak kusala kawataw mangurip Allah. Aya dapat akasuat kaon na kagyas wallahu subhanahu wa ta'ala na mas mala adigyang kutu asyai adi isya o manusia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na igira amisi pa sa manusia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa dangaka udi na ini sipayar ka mas lagi du patiis sa yang oto kaya sipayan antara di na kailangan na masuat ka sa makaganod ka du mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa yang oto amini sipayan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tanah buta bisa dia enggak akan ganyan suara ko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.